إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan agama Islam na irinay sa kita niyo hajaman na to ini amoy in waktu long taparsukuan sin guru na to mulia yari bihaon email na sa kato taniyo patumtum sarta pengajian insyaallah subhanahu wa ta'ala sa lingkat-lingkat maudu hiril niya kato taniyo waktu ini na manayhog kita niyo marayaw insyaallah supaya makampit kita niyo sarta mahinang nato yato paduman hakawi nato insyaallah subhanahu wa ta'ala haamoy in hikmat sin katurun sin Quran asay biadto insyaallah waktu ini na palugay itok balkoy guru nato kalasan wairun narwain rin kan Sheikh Khairuddin wal yatafadal siyadatu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Mga kamasan na kalasahan di murundong harumini mga palangguan haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala yari na isab kita niyo dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu amuin makapaglingkod-lingkod ha karna mudumauhat maniyo tiyo daing ha amin parihalan sin pag-agama sin kita niyo in pagkaradyaan hangkan nasabot ya tuhatin niya in kita niyo yari na isab dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu sab karna in waktu sin manusia na aun hati niya amin jangkaan niya tawakan aun had niya dan nga mga salag lagu pagsyurang syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala in amin masabot na to insyaallah ha majlis na to inibihawon ha ta'lim majlis al-ilm dan nga mga kagawas-gawasan iwan abutan sin maniut yu ilmu sin kami insyaallah amin kapag ini lamit-lamitan sin kita niyo parihalan hikmat bang maita piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala Quran atawa daing mga hikmat sabab katurun sin Quran ubusiyat tu kalau masabot ta insyaallah bang maita isa piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala Quran bukun si hambuk kitab magtuwi tay in Quran matarang katu taniyo in siya ini pagyanun dustur lang simbasa Arab at ini constitution sin muslimin constitution sin ini Islam agama sin kita niyo iban sin mga muslimin amin magad doon haunin amin undang-undangan syara piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala ding hatasin langit syara sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun siya hinang-hinang kaingatan sin kita niyo syara sin Allah subhanahu wa ta'ala biyungat sin Allah subhanahu wa ta'ala para rasul niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon nakaraak niya amuin piyasampay in ayat atawa surah para rasul sallallahu alaihi wasallam labay ring Jibril alaihi salam atawa kan amin hidiretso niya pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam long sin ulama unin mga hikmat mayta piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala Quran pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hambuk na ringgit tulong sin ulama ha supaya amuin di maiyan in Quran yaun bukun siya hinang-hinang sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibanin agama Islam bukun siya raisab grupo atau akan ini hati niya ini amuin pag inumpungan sa jasintaw ang pamaghinang sin amin syara nila biyan biasin kari ini amin kiabaksan sin kita ng kakita na tubiyan dumadlaw biasin fraternity yung pamaghinang bylaws in Allah subhanahu wa ta'ala wala niya piaturun
kin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahina pusan Nabi buat malainkan insiyan Rasul. Insiyan daak sin Allah subhanahu wa ta'ala magpasampay. Unun hipasampay si Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa umat niya bang bukun uning syara sin Allah subhanahu wa ta'ala hikatuhop diha umat sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labi na hangi butahon. In Quran piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasupaya mula-mula hipagpakusog sin in Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi iban Rasul iban in Quran daing ha Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin ulama daing ha mga hikmat hasupaya tumarrang bunnal-bunnal tu din Quran yan piaturun atau timurun daing ha Allah subhanahu wa ta'ala. Piaturun sin Allah ta'ala iban timurun daing kaniya. Bukun siya hinang-hinang constitution biasin namin parintasin kita niyo bihaan-bihaon in mga limabay na syara mahangpo pagkawaan tahun niya tulang yung ma-expired na gantian niya sa sinbag unin hikatup hati niya mahadya na la in Quran hikatup siya haunu zaman diha umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dahil pa zaman niya haunu zaman iban haunu kauman haunu hula iban sin binaybayan in Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala sin syara niya hikatup pakatan. Hikatup pakain, pamangsa manusia saja. La, sambil pajin. Sambil pabangsa jin, hikatup dan syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikatup day sabat batun kanilen ayat banda sin Allah subhanahu wa ta'ala pabangsa manusia, iban pabangsa jin. Iban pabangsa jin. Hasuratul jin bang mubassahun, nasabut daing doon, sinin sila, nakarungog sila ayat daing ha Allah subhanahu wa ta'ala bago kumbesing karungan sin zaman na kauna. Doon na Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda sinin Quran daing ha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibanin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinang siya sin Allah subhanahu wa ta'ala Nabi. Iban Rasul hapag iyanun wairun panghati di maingat sumulat iban di maingat misanin masa. Di maingat sumulat iban di maingat masa. Bang mo kitaun bukun patut in Rasul sallallahu alaihi wasallam magdasin risalah iban mahinang nabi sindi misan maingat sumulat di misan maingat hati niya masa. Sayin Allah subhanahu wa ta'ala labi in panghati niya daing sin unin iabutan sin akal pikilan sin kita ni. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala Rasul hinang niya Nabi daing haway panghati rimayat misaning sumunat iban sin masa. Di katub. Sa doon pianaw sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya in Quran. Hasupaya dalil sa lagu-lagu sin in Quran yan daing ha Allah subhanahu wa ta'ala bukun daing akal pikilan sin Nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam timubu siya simulig mula-mula bangsang Quraisy Arab iban daing yaun halaw man lungan sin mga maingat magbahasa Arab lagi timubu paisab siya simulig harimba. Ba't bang pakato bihaon ayaw pa magbahasa Arab bukun na isab kita Arab. Amin bang sa sinug? Magbahasa sinug. Wallahi aun daing ha mga daing kato, makayan na ko rin kato, hindi mo nakapahaman in bisarasin amin kamaasan na to. Bisarasin maas mo. Bisarasin apo mo labi-labi bang di mga taga-umul. Sabab may tain sila ni sulig pa bang kau bahasa sug. Sulig pa bang kau bang sa sug iban sin bahasa mo ba bahasa tau sug. Pasalin sila ni sulig pa. Hanaglundang panon iban sin mga kamaasan na to amin mapaslud magtau sug. Sa kalibihaon ini amin hati niya kimusok na in amin pag-school iban sin ini kimusok na in penetration lang simbasa, yung pag-penetrate sinamin kabahasa-bahasahan, mismo ikaw in bahasa mo, hay ikaw bang kau tausog, bang ikaw bahasa siya,
bangsa siya mangki ikawiyakan atau unin nyari region 9 lang tabihan dahil nga mga bahasa, di na kaumisan makatulid misan ni magtausog. Misan yung pagtausog sin kaiwanan dahil kato tanyo biyaon habiya sin pangumulan na to ini maiyan ko na mangdarahin ako. Misan yung pagtausog mo translated na siya rin nga Chabacano mo patausog. Banglong sin Chabacano Cheneo ansina inhikayan mo tausog aun kasi ako biya ini. Aun ako sin. Sinin patut ni aun sin ko. Tamo bang magtausog imen ka aun sin ko. Sa translate din pagtausog mo rin nga Chabacano Cheneo sen. Aun ako sin. Cheneo aun ako sin. In tausog niya aun sin ko. Duwengin namin ilong simba sarap duwengin namin atinya in idafa in mudaf ilayh ini duweng iban sin namin ha Chabakanos bihan. Sa ini bahasa. In Rasul sallallahu alaihi wasallam timubo siya habang sa Arab imingat sin bahasa Arab la yaghimba bang mo patutun in Nabi sallallahu alaihi wasallam maingat siya magsyair, maingat siya magtarasuliban daman habasa Arab sa in Nabi sallallahu alaihi wasallam wala da imingat, wala siya naanad mismin magbahasa Arab ay mismin magdaman magtarasul habasa Arab. Way sabukun niya tumahalga kaniya in Rasul sallallahu alaihi wasallam guided na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kasibi-sibi niya sambil siya panahin ng Nabi. In hikmat may doon piyatubo sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin daghal nin Quran. Iban doon niya piyaturun. Hadaghal sin Nabi sallallahu alaihi wasallam daghal sin namukmanu siya nurait lang simbasa. Bang mo kitaun may tamaray siya pempini sin Allah ta'ala. Hangkan nakaya nin mga Quraish banglong niya mapatut mahinang nabi atau rasul bukun long niya Muhammad din mapatut. Muhammad anak yatim sin 5 bay zaman. Wayrun ina way ama sambil pabihaon. Ubos long niya hikadtum papangarta miskin. Hikadtum long niya bian pamin atin niya gaus bogbog wayroon. Sintu tumuko kaniya. Amuralong nin amaun ni Abu Talib iwan sin kaiwanan in Quraish ni mataud. Banglong ni Muhammad maggulal nabi suway lang niya patut kawonding di kamo. Amin yaw nagjaja kasi namin Kaaba lang niya bihan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam wala na nakakawa din ha amin ingat magtarasul liwan sindaman. In Allah subhanahu wa ta'ala hikmah piyaturun nin Quran doon ha tauyawn imumul kapatan tahun di damisan maingat magsulat iwan sin magbasa subhanallah. May tain Allah subhanahu wa ta'ala roon niya biyutam in hikmat hasupaya mapinig iban mabisara sin kataan sinin Quran bukun deng haingat sin Rasul bukun deng haingat sin Nabi magtarasul iban daman pasal umanggil siya tarasul umanggil siya daman umanggil sa bukun yan may sa umanggil sa bukun may ta in piagbiddan sin Quran iban sin tarasul iban daman in tarasul iban daman mataud in pagyang sin bahasa ini sulang seng-seng iban sin panumping sin bisara panumping sin bisar aun waktu amin long sin bahasa sug balik ampen bahasa Arab imian balik malingkat in bisar atinya buntul in pabahasa sug imian ko balik bingkok atinya di kapahaman long nya magbisara sin bisara balik di misan kapahaman ikaw hindi makapaham arakara diretso in bisara bang habasa rin pagyan balik amin bisara mabuntul maupo sa maunod in Quran bihat tu ampain syair in tarasul iban daman habasa Arab mataurin in sulang sengsing iban sin panumping ni habisara di mo akong kapahaman ubos in kamatauran sin luon niya pudji iban puting imana sin pudji rito amin mamudji taubihan buhat-buhaton sa kaula-ula ini amin pakuya ko ning pangatayan sin puting yaon
tuyo na pudjihon sambil umanggil nen pagpudji kanya in lingkat niya biya lingkat malaikat bang upama kun babae biya lingkat biradda libang mga babae. Ibanin sifat bang upama kun sultan sipatum biya mga sifat biyan kaki malaikat. Atau akan siyan the powerful man in the world. Siyan tumukun. Puting in Quran bang mo kitaon bunal umanggil siya share sa bukun malayo in Quran long sin Allah subhanahu wa ta'ala alif lam mim dzalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin long sin Allah subhanahu wa ta'ala in Quran ubusnya siap butin alif lam mim langnya dzalikal kitab amunayan langnya Muhammadin kitab dzalikal kitabu la rayba fihi wairun nalongnya pagduar wahalam sin kitab yan bimaano ay pagduar wairun puting pasal bang aun puting habis sana magduar wa kalau may ta marayat atau may ta marilang mindakan sin bisara nebe lain Allah subhanahu wa ta'ala biya may ta niya kayo amusad yan Quran aun balaga niya iban aun adab niya iban in Quran aun hikmah iban in Quran straight in bisara. So biya din hinikapaham mo sin Quran yan, aun mga kataw-tay manghuran, dahil nga mga amo hindi makaingat magbasa sin Arabic word, atau akan sin sulatan Arab long sin basa be sin Quran, dumakan pa bahasa Anggalis. Unin in sound sin ayat, hisulat niya English word. Mali ito. Pasal di mo mapajatu in tajwid niya mula-mula iban sin makharijul huruf. Iban sin amin huruf, sin amin Quran, iban sin amin dakanan sin ayat, di mo mapa kugdan bang in yaun aun kamad niya, iban sin wala amin pagyan sin bahasa Anggalis bangan prolong ni atau wairun. Subay na ko mga di sin bahasa Arab, bang biyad din in pagsulat kaniya, iban biyad din in basahan kaniya tajwid. In mahaba pahabaun hak niya, in mahupo pahupuon hak niya, in huruf niya hak niya suway muhigwa asupaya magkudan in ma'na iban si malingkat siya rumukun. Amo yan in Quran la rayba fihi iban wairun puting halom ni in kataon sin loon niyan qissa sin mga ummat na kauna pagpatwanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala sin surga iban sin narka sin Adam iban sin mga uno penpiapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala nasabut deng naman zaman na kauna iban sin hadlaw ini iban sin konsum iban sin kubur iban sin hadlaw qiyamat iban sin sirat al-mustaqim iban sin maksud surga maksud narka inyan siyabut na sin Allah subhanahu wa ta'ala halam sin Quran wairun na pagduarwani biadin tanda sinin Quran bukun deng hautuk sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hinang-hinangun sin utuk niya sab siningat niya magbahasa Arab na asuwin Nabi sallallahu alaihi wasallam na kaminsan hatungod sin ruh aun hambuok Yahudi hamadina nangaw subusin parihalan sin namin ruh sin manusia bang makapakain pagubos atau pwede nindagbos atau pwede nuwarna atau in Nabi sallallahu alaihi wasallam mayroon na misar sebab di niya kaingatan in ruh di mula-mula di kakitaan sin mata ubos long sin bahasa Anggalis is look like a shadow yanun mo isablong mo ini kuwan siya hati niya ini shadow ano ba yan biya siya lambung sadyayaon biya isabukon ubos aon da isab shape niya narimangat imanin Nabi bangin dagbus niya biya ini bangin warna niya biya ini bangin shape niya biya ini atau biya siya namin pagdrawing on sin mga silayan iban sin biya mga pagpakitaon long niya ha mga TV bangin dagbus sin jin biya ini indagbus sin ruh way haqiqat pagkain Nabi sallallahu alaihi wasallam di niya maingat jawaban sa wairun ilmu niya parkal ayaon long sinambuk sahabat ya Abdullah bin Mas'ud long niya timindog ako pag uwos man na asuwin Nabi biya tuwi siya makasambong tatab kulong niya biya dagbus kiyaw ni tanin Nabi iban wala si mambong magtuwi nag-us-usin Nabi sallallahu alaihi wasallam tatab kulong niya aun niya timurun kanya timindog ako kulong niya summa nakumig na namis rin Nabi sallallahu alaihi wasallam
Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbik. Wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Wa qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Surat Al-Isra. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam biungat nin ayat biyan nangasub hambuk Yahudi. Sab na kaingat in Yahudi yaun asal miya magad sila agama sin Musa alaihi salam sin kanabihan nakauna iban yaun kanil nakapin in bakkas iban sin yaun kanila in Taurat sin Musa alaihi salam sin iban sin Injil. Nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam siyabot naman in ayat wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, long sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat wa yas'alunaka 'anil ruh. Ya Muhammad, iban long niya asubuhon nila kawayan parihalan sin ruh. Sin amin ini nyawa long sin basa su. Qulir ruh min amri rabbi. Baytay sila ya Muhammad in parihalan sin ruh. Inyan perkala sin Tuhan ko. Inyan perkala sin Tuhan ko iron pangarap-ngarap kuhan. Wairon pangati ko kaya tanwang haun gumoy bedin dagbus yung bedin ko ay pangati si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang panaiyan wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Wala kamu dihilang sin Allah subhanahu wa ta'ala panghati at tunguden wat malingkan tiyo-tiyo din makaingat din nga mga bangsa manusia. Ako long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sin pagka Nabi, wairon pangati ko sin halyan. Uni panglamud-lamud ko haparkala sin ruh. Wairon lamud ko sin bedin haunut bedin in pagtangso sin malaikat. Wai hawak tu naasubay tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pos deng hayat tu ampa biaitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in nabi niya bang biadin in malakul maut dumatung hataw hamuk mapatay iban haunu tangsu iban biadin mapulak palik mapulak kanat bihan in ruha baran sin manusia banging kaunan niya tao mangi banging kaunan niya tao marayaw biadin in gua sin ruh deng habaran sin manusia mapos deng hantu ampen panakdan naasubo siya long sin bahasa natarasang ang Nabi sallallahu alaihi wasallam niya kaya nga taon niya nun niya. Ano niya jawab niya? Timagad siya dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala jawab. Kita mo? Bimana hikmat in Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun siya hinang-hinang sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam bat malingkan in siyan Quran munazzal min indillahi subhanahu wa ta'ala. Bat malingkan in Quran timurun dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala. Intanda niya paghinduan niya in Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hinduan niya sin unin ruh, hinduan niya bang biadin, hinduan niya sin katan. Sambil in Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang magdatong in Jibril kaniya tiap-tiap Ramadan. In every previous years, atau in every 1 year, amin nagturun-turun kani in mga ayat yung sin surah alam sinang katahun niyaon pagdatong sin Ramadan, tumuron in Jibril mag-review sila iban sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin Quran uno naman in kaya turun ay uno naman in timuro sinang katahon niyaon iban sin mga amin tahun 5 bay padang sin amin panagnan pagdakwa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dito pa Makkah sambil doon pa Madinah sambil panawapat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam daran sila maglingkod iban sin Jibril magmurajaah daran sila maglingkod iban sin Jibril amin ini hati niya mag-review sin amin Quran. Uno nin namimura si Nabi bedin din halam sin daghal niya uno naman in timurun bago uno naman in katan. In Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam di maingat sumulat di maingat masa. Misan sulatun kanya hibutang dinira mabasa. Sabuirun siya nakaanad sin mga magsulat iman sin magbasa. Matarangin kisah panagnan iyan sa sin Jibril iqra lang niya maana biqari. Gilgul siya sin Jibril alaihi salam halam sin gari Hira lang niya may takod akong magbasa sin di ako maingat. Bukun ako lang tao rin mga tao maingat magbasa atau hindi ako bukon ako ng mga tao maingat magbasa. In Jibril alaihi salam tiap-tiap Ramadan maglingkod diban sin Nabi hinduan niya in Nabi sallallahu alaihi wasallam sin Quran hipatumtum na isab kani. In Rasul sallallahu alaihi wasallam buga niya malawa deng hadaghal nin Quran iban sin baya niya mamemorize bangaon basaon sin Jibril magad siya biya sin kaki dungog bakaw sinamin biya mga ini Quran karungukan mo bihan bang bakas mo na memorize makaagad sa kanmas sa kaniya. Ayaw Quran. Kalangan. Amin kasuban sin biat ini bata bihaon.
Kasuban sin muslimin bang mo kitaw na ndeng ha mga muslimin nagugulal. Wallahi ndeng ha mga makasusa. Indeng ha mga makasusa. Sasakatan uno-uno sasakatan. Deng naman ha private, iban sin amin sasakatan pagbabayaran jeepney pakain-pakain. In makasusa sasakatan muslim, iban sin yaon pagbabayaran tagda po muslim. Makakita ka iban sin indeng ha mga atin na makasusa in simasakat mga muslim pa. Sakali in buhion music. Bukon Quran, amo ni makabiso makahilo. Alam ko amo ni panghilo sin tao ha muslimin. In biya ini, na in memorize ni sabing kalangan, doon na magdanggo-danggo, doon na biyahi, inihisintak biya ni siki biya kari papaghiwal-hiwalon, doon na sabing simod niya, makad doon pa in gumain tingog niya, makad kumalang biya. May tao, sabing kaingatan niya. Bihan na sabing Quran. Bang aun deng ha mga Quran memorize buwan ko makarungog long sin Tagalog makasabay ko kaniya. In Rasul sallallahu alaihi wasallam hawaktu nag-review sila iwan sin Jibril alaihi salam sin Quran magpakabas sa 7 makakad indila niya dungugon na Jibril maingat Jibril alaihi salam naghindu ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sin Quran. Bukon sa jahat naghindo sin Quran, hinduan pa siya sin 7 bahasa basahan. 7 bahasa atau 7 bangsa amin mamasahi sin Quran niyaon. 7 bangsa. Deng ha mga bangsa Arab. 7 dahan sin Quran. Hambuk na ring ha 7 amin yari biyaon halimanatu basahan hariwayati Hafs an Asim. Hariwayati Hafs an Asim. 7 basahan sin Quran amoy ni matarang kato in bihay ni basahan biya sin pagkarungan niyo. Di sa bakumaingat pagbasa sin kaibanan niyadto. Sa naon deng ha makahindo sin kawuruan kamo deng ha mga basahan sin Quran. In matarang biasin kita magbasa Bismillahirrahmanirrahim wadduha wallayli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala aminin bahasa sin Quraish. Biainin basahan sin Quraish. Aun deng ha mga bangsa Arab dugaing isab in bahasa nila sa Arab. Dugaing in bahasa nila misan pa sila bangsa Arab. In pagbasa nila sin wadduha kiring wadduhi wallayli idha saja bihat tindahan ni samil pamaubos. Hambuki ni ring hapito. Hisyoin naghindo ha Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam basahan ini Jibril alaihi salam. Hangkan daran sila mag-review. Basahon si Nabi sallallahu alaihi wasallam basahan niya Quraish. Us basahan na sa sindukaing bangsa 7 piyang hindo na ni ha mga sahabat. In Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang iyanon sin Jibril biha ini makaagad indila niya. Ibasahon sin Jibril kaniya in mga namemorize sin Nabi iban bang aun bago paturun ng Quran makaagad indila niya sambil magad si hila kalabtik nindila niya biya sab sin namemorize ng Quran amin hindo kana sin Jibril. Misan pabihayad tu tumarrang datud iban timarrang daysab sinin Quran niya unbukun dareng ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Liang pasya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala bang makato ya Muhammad la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala long ya Muhammad la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Long ya Muhammad ayaw mo long ya hibala indila mo karena mamassa kau sin Quran amuin magad kau ha Jibril iban magsapat-sapat kau karena review kay mo sin Jibril. Ayaw kau long ya sa dungog kau kaniya. Dungugan na sadya siya kami nalongin bahala. Inna alaina jam'ahu kami nalongin bahala magtipon sin Quran yan katan wa Qur'ana inna alaina jam'ahu fi sadrika wa alaina aydan an nuqri'aka wa nu'allimaka al-qira'ah.
Longsin Allah subhanahu wa ta'ala, inna alayna jam'ahu wa Qur'an. Kami na long ya Muhammadin bahala magtipon sin Qur'an dan hirasok na mo paraghal mo magbinsan. Inna ribyu kay mo sin Jibril alaihi salam. Iban kami day sabin menihati niya maghindo kay mo sin bagbas sa ang bihadiin. Hinduan sa sin Jibril sin basahan sin Quraish. Hinduan sa sin basahan na isab sin qirat Hursh. Hinduan sa sin qirat ini Kisai. Hinduan sa sin qirat kaya ng qirat. Qirat ini basahan. Sin pitu basahan. Pitu basahan. Naintanda niya na kaminsan hapag pituin basahan sin Quran aun natuod na kapag imam haunahan sin Umar radhiyallahu anhu hambuk din nga mga sahabat maingat day sa magbasa sin Quran. In Umar radhiyallahu anhu paggain siyang Quraish inna pangadji niya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basahan sin amin bangsa nila atin sin tribes nila. Nagbasa in hambuk. Ini tao yaun haunahan nag-imam. Yaunin hatay kud. In Umar ibn Sinkeban ng sahabat. Namasa sin basahan nila. Atin mga kato sin bangsa nila. Magtoy nagbuka linduko sin Umar diukalan. Sabab in panganal sin Umar. In siya yaun namindahi sin basahan sin Quran. Ang pawala niyaw na pangadjihan Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag ubos si malam sin imam assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah timindog gin Umar ang panya yulinan kiwilyo niya long simbasa yulinan niya bihan akwat biuhat niya namalanjang inumar malag tao biuhat niya lang niya haunu ko nakakawalang niya basahan biyan wala ko yan bakas diog dengan Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam lang niya mamindah ikaw sin basahan sin Quran long sin kuan long sin nagiyon la ako lang yan napangadji ko Rasulullah. Long nyari ako kumakad kay mo sahing gamad to kita para Rasulullah lang yung magpahukom. Pipindit nin tao. Iulinan niya biyan akwilong mga kato. Pipindit nin tao. Sahing gari magpak sila pa. Baisin Nabi sallallahu alaihi wasallam pa siya si malam kimuko biha. Pagguasin Rasul sallallahu alaihi wasallam alaikum assalam. Pagguasin Nabi. Magtoy wala imyanin Nabi may ta kamu. Wala imyanin Nabi may ta kamu. Salong sin Rasulullah, ya Umar, utrukku. Long ya Umar, butanin tau. Long ya Rasulullah, namasa ya Umar, utrukku. Pagbungat sin Umar, ya Rasulullah, utrukku. Long ya, ini, butanin tau. Butanin lang ya, ba't makawisar? Bukun mo lang ya, bang mga kato. Ini, pipikul mo bihan. Nabiyutanan na sin Umar. Nalong sin Rasulullah, may takam. Long sin Umar, ya Rasulullah, inni sami'tu minhu qiratan malam asma' mink. Lang ya Rasulullah diungog ko siya nagbasa basahan sin wala kuryong din kayo. In Rasul sallallahu alaihi wasallam keingatan nin tao yaun bang sabi ini bihat tim basahan nila. Keingatan ni sabi ni Umar bang sa Quraish basahan sin Umar na pangadji na bihaw. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha imam yatun nag-imam lang iqra. Na namasa pagbasa sin tao yaun long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hakada unzil. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihan timurun yung Quran. Nalong ni Umar basa ko isa. Pagbasa sin Umar besin basahan sin tribes nila. Amin besin kabiaksan na to yan. Nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Umar wa hakada unzil. Long ni ya Umar bihan day sab timurun. Hatinya timurun din basahan sin Quran sin basahan sin bangsa nila yaun. Timurun din sabin Quran habasahan sin basahan niyo ya Umar. Hatinya sibuk. Bukun mo isang pikulo nintaw sa katyang pamuriungog din kanya. Kiwilyo nintaw. Kiwilyo nin nag-imam. Sabi makna, sambil pabasahan, hindu pa sin Allah subhanahu wa ta'ala pa Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil dakula sinin Quran yan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hikaruan ya dengan mga misal. In Quran yan hikmat sinin Quran piaturun sin Allah ta'ala in siya yan daing kaniya. Nagjatu na kaminsan ha Madinah. Aun natud nabissara sinambuk munafiq. Upag-uhan sin mga munafiq hi Abdullah ibn Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul
al-Yahudi. Al-Yahudi. Daing sila bakas hapagbunuan. Sungman sila sumud pa Madinah, nakaiyan hi Abdullah bin Ubay ibn Salul, amin pagyanun rasul munafiqin, siya naunin paguhan sin mga munafiq, nakaiyan siya long nakasapa, wallahi bang makato. Yaquluna la irraja'na, long sin Allah Ta'ala, yaquluna la irraja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Long sin Allah Ta'ala na namung sila long ya Muhammad. Wallahi bang kita ni long ya makabalik na makasud pa Madinah. Pagwaun long ya sin tao makusog halom sin Madinah in mga tao mababa. In mga tao du'afa. In mga tao amin mahina. Hindasin pagyanon niya makusog amin tao Madinah Yathrib. Amin tao Yathrib sila in mga munafiqin. Sab tao Yathrib tao Madinah sila. Ya Abdullah bin Ubay ba si mga tao niya mga munafiq. Sa tao kauman, lugdok hula. In pagyanon niya mga mahina, amin mga muhajirin. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, imasin mga tao makkaiban niya. Sakali, diungog na tod sinambuk bata. Hizaid diyaun, siya in nakarungog sin unin baka siyabot sin Rasul munafiqin. Hi Abdullah bin Ubay. Ang panabitan amaun niya, sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mapukkan niya. Long niya amaun, diungog kulong niya hikuan. Biya inim bisaran niya, tinabang kuno kita niyo na rumah tung mari palom sin Madinah. Wallahi long niya, pagwaun nila na ring halom sin Madinah, yung mga tao bukon tao rendi. At inin Nabi wa si mga tao Makkah. Pagput sin sahabat yaw, na nagbaita para Rasul sallallahu alaihi wasallam, lang niya biyat yung kaptangan habaita sinanakon ko ya Rasulullah. Na in Nabi sallallahu alaihi wasallam wala siya magtuinang hagari. Bat malain ka nagpara siya magtutao, inihati ni humati bang bunal kay kaptangan sinamin bata ini. Pagkato kan Abdullah bin Ubay, sima pa haalupan sin Nabi, sima pa haalupan sinamin diak niya, sin wallahi wala kami nakabisara sin bin, way ko lang nakabisara. Sa lang yung nagputing siya ning bata yan. Nagputing lang yung bata yan. Ngayon Nabi sallallahu alaihi wasallam pag atawmaas niya tuwing yung bata-bata, kaya hakad nin munafik sa tawmaas. In bata-bata wala niya kaya hakad na tanda sinin Quran ding Allah subhanahu wa ta'ala iban bukun ding hapikilan sin Nabi iban bukun ding sa kaun waktu makad na sadyan Quran tumaayon hapikilan sin Nabi bat malain kaning Quran nagtarbiyah ha Rasul sallallahu alaihi wasallam ang waktu mag-amaka niya in ayat kaptangan sin Allah ta'ala rumatong piaratung sin Allah subhanahu wa ta'ala in ayati. Leong sin Allah subhanahu wa ta'ala doon mismo ha surah in ayat ini ha suratul munafiqun yaquluna la irraja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Leong sin Allah subhanahu wa ta'ala namung sila iban lang yung namung sila ya Muhammad banglong niya makaratong na pa Madinah at ining kita niyo kata wallahi pagwaon long niya sin mga tao makusugin mga tao mahina iban sin mga tao mababa. Simud saja palungan na to bakaw man nat simbukon sila tawrendi. O sila yung magmanja. Sila lang yung magnakura. Sila yung subay ayaw putol. Sila yung subay ayaw yuon. Sila lang yung subay biyan. Amin ini dayo-dayoon bihan na tinarihilan sinuning kataan kalakihan. Na nagselos mga katuin munafiqit. Piaratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat amuin magad tumayon habis sara sin bata sin bunnaw tubay siya nagputing. Narito na kaingat in Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin hi Abdullah bin Ubay bin Salul in siya yaun munafiq sabab si mapa halupan sin Nabi iban si mapa patud hara narak sin Nabi madto nag-confirm sin bis sara bang bunnal imyan wallahi bayrun. Waya ko nakabis sara puting sin bata sakali timurunin ayat timaayun habaita sin bata misan pawala diungog sin kataan amurin bata in nakarungog sin bunnalin bisa sin bata nagputingin munafik. Panagnanin hikmat sin in Quran timurun din ha Allah subhanahu wa ta'ala bukun hinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Din ha mga hikmat hikarwa in Quran din ha Allah subhanahu wa ta'ala in siyayan mamandai
katu taniu sin bunal tudin Allah subhanahu wa ta'ala dirihilan niya halga in nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban pia palihala iban sin tiatamingan nin nabi sallallahu alaihi wasallam deng haunu kapuhingan tiatamingan nin nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam deng haunu amuin titipuhan atau katitipuhan deng hakuntara longsin mga tao amoy na ino may tain Quran yan magdatong hanabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihanin lingkat iban sin hati niya amin buntul sin bisara iyan mo sa bisara sin tauri sab kaun sinakka sablay nga way makakaus man siya magpajato sin biha ini way makakaus lang ya barakal maingat magtarasul magdaman sin biha ni lingkat hilalaungan sambil in kaininuhan nila bang may ta magturunin ayat aun waktu tumurun ayat hangka ayat atau arwa patu pajumlahan atau akan hambuk surah atau akan ayat hambuk sa mahaba atau akan mga ayat isabyan nagbabaan-baan may talong nyari siya tumurun biha magminsan atin hambuk Quran magminsan amoy rin agarun ta constitution long sin ulama in mga ini hikmat in Quran bukun deng ha nabi na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam deng ha Allah subhanahu wa ta'ala long sin Allah subhanahu wa ta'ala siyabut nin bisara si mga kafir wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi alquran jumlatan wahida long sin mga sila nagkufur pa Allah subhanahu wa ta'ala bang isablongnya in Quran yaun amin timurun na sadya siyalong niya jumlatan wahida min jumla magminsan bihan supaya nadjaling nga maingat akan iban maingat taraman iyan sa may tayon bihaon magturun pagkonsum atau sindumi ni aun dahi kabungat ning konsum onay sa bago aun mga update bihan aun update sin Quran aun mga syara na kauna nasabot yato nalawa aun ni sa bago update sin Quran amin hawak tin Quran wala pa sa najukup wala panaubusin mission sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam makabuhi niya harakan kanin sin Allah subhanahu wa ta'ala aun pagyanun ha mustalah aun pagyanun ulumul Quran dengan nasikh wal mansukh amin aun mga ayat 5 bay na yato di na hikatup na sa bakahalan in amin syara pindahan sin Allah ta'ala paratungan ba guruwain sumasa na lawa unin ayat papasun sumasa na yaun den ayat sa insiyaun di na akarun yaun den ayat simuno kaniya bihan amoy rin akarun sa pamoy bago update atungod sin syara yaun tanda sinini ni deng Allah subhanahu wa ta'ala in Quran in hikatunya in hikmat sin in Quran piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala nga sabab sin katurun niya iban in hikmat sin in Quran deng Allah subhanahu wa ta'ala in Quran ibanin Allah subhanahu wa ta'ala mabaya niya amin palihalaun in mga ipon niya iban hasupaya maaun isab kakuyakan ha pangatayan sin mga ipon niya sabab mayta hasaman in Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagda'wa ha Makkah wala pa mga syara dain doon biyanin kaibanan ni mga pagsambayang bang biyadi ni basin kaibanan mga syara diak na sila nagdawa pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala narak in Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam si mga sahabat pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala ubos sahabiyat tu nakasigpitan piagtilok na sila sinba tu mga hapagdawahan sin la ilaha illallah iban uno pa nagjato ha mga sahabat na juljana Rasul sallallahu alaihi wasallam hapaglugtuan niya pagdakwahan pa mga Quraysh mamaytay sin la ilaha illallah naabutin Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsusujud ha Ka'bah simujud pa Allah subhanahu wa ta'ala liukuban siya sin mga jahulaka sin Quraysh sin paisunta iban sin yaun ha paisunta in luon amin ini hati ni mga babat sinamin ini unta biyan ang paliukub kanin paisyaw nin inlummi iban sin bahu iban sin di na at di na masipat bang biya din una manin jenis warna damanin di magpak parang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam
sa wala da namang sin nabi. Wala siya magtuy timukahad na nuntok atawa kan imagpang atawa naminas way. Pasal sin wala siya riak sin Allah subhanahu wa ta'ala suway ko himinang bini Muhammad la. Sin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kat nen 25 niya. Ampa si rimu akajul janan ha mga tao himinang kanya sin bihaw. Pasal piag liki-likian siya nayon siya nagsusujud. Ampa siya liukuban sin pais unta iban sin luun sin unta yaun mabahu iban sin duko. Dagan nen anak Fatima kailu bihan mattu abati lang hamaku nagtatangis ng bata inig bihanin pais unta dahil ha amin tay kun sin ama. In Nabi sallallahu alaihi wasallam habiyat tu nakasikpitan iban kabiasan kasusahan di magpak panabi na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban sin susah si mga kaibanan sahabat di sila kailu bihan makakuan di sila makabaus iban di sila makatabang sabmay tamis misawin sila. Wairun dagaus bugbog, wairun kusog sab sinin Quraish masing-masing nang lulungkop ikan nila. In Nabi sallallahu alaihi wasallam di mo. Habiya ini zaman 5 bay. Iban sin uno pa nagjatuh Rasul sallallahu alaihi wasallam inna sanction sila 2 tahun. Doon da sila bihan nalilikup bodi sila paratungan pagkawin sin pag-inom. Halam sin 2 tahun halam sin Makkah mismo. In Quran in pagpaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala amo in ayat paayat surah pa surah sambil pa nagyukup katan katlon juds long sin ulama in ini mamayta imamanda ikatu in Allah subhanahu wa ta'ala mabaya siya maig indeng ha mga kasusahan sin muslim kasusahan sin mga sahabat ha zaman sambil pa nagyukup in Quran sab di matungin zaman habiyat tu ka jahulakan iban sin biyat tu in kapuhingaan di magpak ha Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin mga sahabat ni Makkah pagkadto nila pa Madinah naraak na sin Allah subhanahu wa ta'ala in Nabi sallallahu alaihi wasallam umatu iban umatubang ha mga kuffarul Quraish iban sin mga kuffarul Arab iban sin mga satru Quraish satru Arab umatubang magbuno iban mamahuli na sin kakahinang kanila sin mga kafir iban sin amin pamagangina sin da'wat la ilaha illallah. Nagkugkuyag yung mga sahabat sab malugay nila na iaangot ha Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah mamahuli na kita ya Rasulullah mamaus na kita niyo ayin kalawlahasian namo ayin tay manghud namo ito na juljana ayin mga pangarta namo kiyawa ayin kabay-bayan namo piyagsunog nila kataan na napnas. In Rasul sallallahu alaihi wasallam atatkala wala parimatungin idin sinin sila mamahuli na masiyat tuhalawm sin halom kasusanin mga sahabat masiyat tuhalawm sin amin dugalin mga sahabat may tak kita niri paidinan mamaus may tak kita niri paidinan mamahuli may tak niri pa maaunin namin hati niya ipagdepende sa sin pamaranan taring mga kapuhingan sin mga tao di matungman. In ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala udhina lilladhina amanu. Hati niya idinan na sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sila na marat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala in mamahuli. Ha mga sila ng lungkop iban ng juljanay ha mga pamilya asu kampong kaluarga sin mga sila. Da sambil di pamaranan sin mga sahabat nagtakbir nagkugkuyag bihanin mga sahabat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lang yaon na idin. Nagkugkuyag. Ampa sila naghasa sin hati niya ini sin mga ini barong nila iban sin mga pudang iban sin nagkuan singkatan sanjata ampa sila imatubang amuinin kiyaig sin amin kasusahan iban kiyakuyag ha mga muslimin sin aun na idin kanila sin Allahu ta'ala puas deng sin pila tahun na yadto sila nagsabar nagsandal sin kahalan kasikpitan iban sin kajuldanan kabinsanaan dahil nga sabiat to, iyukab na sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila, in kakuyakan sin pangatayan nila, amuin magjat. In hikaroon na rin ha mga hikmat sin in Quran dahil Allah subhanahu wa ta'ala, in subay nila agaron bang unin ayat tumurun dahil Allah, pamando dahil naman ha uno-uno hihinangon iban sin syara, na kaminsan, in Nabi sallallahu alaihi wasallam, iban sin asawa, iban sin asawa hi Aisha bakas sila hagwa sin Madinah. Sakali aun biya sindum
aun lalawa, kuan sinasawa, bang mga kato, amoy siyusulog pamulawan. Gantong nakatawa ka namin ipagbutang diban halima. Abukton. Nalawa ito. Lugay naglawag, sambil iabutan sila waktu, wayroon tubig kapag ail nila. Sabay sila nakalaos pa kauman at tawakan pa, amin datungan nila aun tubig. Naway, di matong nin waktu, beda nin pagsambahayang. Nasusaning kataan, beda nin pagsambahayang, wayroon at ini wayroon tubig, beda nin pag-ail. Ito Madina na sila. Tanda sinin Quran dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala, timurun in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin ha ayat mahaw pumasabot kahari na magtag na rin hatagnan long sin Allah subhanahu wa ta'ala, fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Artinya, habiyat tuneng kasusan, rimatong nen waktu sin pagsambayang, di pa kamu makasambayang, sab sinwayron tubig sabin in syara, bang magsambayang subay maghugas sin tubig, pag awayron tubig habiyaon. Habiyay ni situation, bet din uno ni hinangon sin kam. Nasusa. Nag-asubo ya subin, pakanya bet din magsambayang ta. Sambil limagpak sila pa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nangasuya ba Bakrin, uni hinangon na wayron tubig ipagail, wayron biya ini, in tubig dira namo tubot inumon, at tawa na inom na sin kami, wala na misa ni kapagail. Nangasubo sila pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa pangati sin Nabi. Uni hinangon na to. Law niya tumagad kita niyo wahi. Tumagad kita niyo wahi. Na timagad na. In mga sahabat, iban sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, timurun in wahi dengan Allah subhanahu wa ta'ala, falam tajidu ma'an, fatayammamu sa'idan tayyiba. Banglaw niya wat sa habian nin paglugto ni paglawag tubig, wayron da ka muna kabaak. Law niya, misan da kuman bagunbun, hababaw sin lupa. Fatayammamu bihi, fatayammamu sa'idan tayyiba. Pagtayammum kamu long sin bagunbun atau sin lupa malisin. Abi ini pagtayammum bismillah, hiragpak musad jabihanin 25. Uus in makapin bagunbun yaun, bukon mo isabiyaon hipag makeup bihan atay pag hinangon siya amin bihay pagbuburak sin babae bihan yan biyaon pom ni sibi. Sabiat yung dagbus color nila. Kung mahiragpak sadya yaun, long sing kewan ba sa itupak biyan ato hiyan la bukon na kalagyan bukon mo sa mga higit-git din lemang wat mataud buhangin ato akan mataud bakon bon halema mamikit la hiragpak mo at jaon bihan hamalis sin siya bakon bon sadya malis sinin lupa tahay bukon isa mga basa hibutang mo sadya bihan ampa hibiyan pabayo bismillah. Bukon mo isab siya higit-git. Bang man si kalabay biyan habayho. Ang pamuhibutang yung tuwi ni hatasin lawa. Ang pahibutang na isabin lawa hatasin to. Way na. Amuratin tayam mo bihat tura. Bismillah. Ibutang mo us bismillah. Biyan. Ang pakarumuasin doa ipagay. Lang biya sambang amin ini doa abang maus magay. Amurat to. Nalaw sin ini Nabi sallallahu alaihi wasallam habihat tin pagtayamum ini pialuhay sin Allah subhanahu wa ta'ala katu taniyo hikmat in Quran dahil Allah subhanahu wa ta'ala bukun dengan hinang sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban dengan mga hikmat sin in Quran dengan Allah subhanahu wa ta'ala piaturun niya supaya kapahaman sin mga sahabat in kaibanan words in Quran iban kaibanan amin nasabut syara bang biad din indagbus niya us kakita ni laro na Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang unin hinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Impunal ni mga kamasan kalasan insyaallah kalau kapagbalikan in amin ini hati niya nasabot nato ito insyaallah aun pareng ha mga sasabutun nato biidnillah subhanahu wa ta'ala bang ikaluhay rakatu tanyo amin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala may tasay piaturun sin Allah ta'ala ba ini bihaun murah-murahan ini yato aun da waktu sin kita niyo hiril sin Allah subhanahu wa ta'ala kapag lingkod nato magbalik bang man dihiran pa kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu lang sin bahasa sin ini pangumulan hakiya kadar katu sin Allah subhanahu wa ta'ala mabut pa waktu ito maka pagbang harap kita niyo maglingkod magbalik pagtaalim maniyo tiyo amin aun hika ini pamahagi na mo kaniyo manitiyo zakat dengan ilmu amin kaya ausgawsan sin kami kaya hatin insyaallah na waqulu ma sami'tum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
ito na sa lingkat-lingkat lang ta pagpatumtum kato tanyo sa ta pangadjian dakula amoy bang nato ito wag bukan indeng hamang nga binin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo deng hamang nga nasabot niya kato tanyo inyad to long ta mahinang nato ito puunan amoy dahon pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala amura-murahan yung mga yadto ini pangadjian sa rayaw-rayaw amoy subay na to yadto pagtuyuan kawaon long ta bukod sadya kawaon subay na sadya amoy dumatong hawak to bihaon ini biasin bihaon sumagawa bangyaon kaya tagnaan na to na ando na ayaran na to insyaallah aamoy inyaon mahinang long ta paduman dakula amoy mamayta ikato tanyo si Mariaw iwan sin mangi na atin niya inta utaka akal amoy mahal ka kanya ini bibingan at tawalong ta ini pupuhungon sing kita hadlaw kana amo pion ni Mariaw mura-murahan mga katawtay manguran init tukatan papabarakatun kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala salam doa na hadya katan aamuin siwo dawi na sinakinamu yari halaw man sinhula na to pa katan binaybayan niya sampay na pa mga sikamu amin yan ini hula malayo hula Arab hula Islam muramurahan amoy inyad to katantan biya na sinalisin kami amoy mahinang na to tulutuanan sa halka-halka kabuhit na to amoy mahasil na to dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala ibalik ko pagod na to mulia microphone magbalik amoy maghatag sin pangadyan na to inshallah pa nito Mamsyukur putuan sin waktu demikian kami yaitu nasabut sin nas na to guru na kalasan hatinya dahil ngalaw naman hula sin kita niyo iban sin nationwide na Philippines sambil pa hula kailo na salam doa kinangkatan insyaallah murah-murahan din kamu ini diilan sin Allah subhanahu wa ta'ala barakat kabuhi niyo yang kamu hula iban sin katan kailo sin amin ini mahasil sin kamu manisa papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala iban bang manhin kamu hinamun sin Allah subhanahu wa ta'ala asbab tukura-kula sin pag-agama sin kita niyo amin labi-labi yari kauman iban hula sin kita niyo insyaallah bang sabihin Allah subhanahu wa ta'ala di niya pasaran mga ipon niya amin ini masih di meruakan niya iban si masabut sin kalimat la ilaha illallah labi-labi kaguruhan sin kita niya halam sin muni paghula bang mainit tudahilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kasagetra at nakatan amin palanjutun sin Allah subhanahu wa ta'ala pag-agama sin kita niyo demikian salam doakan yung katando na ula haun-haun na binaybayan insyaallah murah-murahan isiu-isiu na rin kanyo natin na makabuhi mari na bangin kamu mawe dumamag kita sin kami na yari in Darul Islam yari in TV station insyaallah welcome ini pa kanyo katan sibuk daing kakilahan namin sindi pangbatsangin kamatin viewers di murundong ando in kami kipasampay namin sa salaman matun kanyo salam doa hari na mata kita kangan-nganan sin kamu isiu na sabi bunal niya na biya aun mga madaran magsalam biya na kamo mga Facebook di na makakilahan pangindasiyo ini pagkayan na katuanin kami di murong sinasiat niyo tabi ni ini na kami sabi miyan salam doa mangisu naman na magpakaukap sin atin niya ini ni Darul Islam YouTube ando kailo kamu yan diruaan na mong isandi ng muna hati na kaingatan ni kanganan sin kamu pangman kamu salamat ibanin kamu halam barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala ng pamalihala niya iban sin kataan sin nyari sa balam sin Philippines na haun-haun na binaybayan masuk malayo iban sin nyari halam sin kauman nato sambang alhamdulillah mungan murah-murahan dengan kamasan ng kalasahan na special na saan hindi ay sin masuk papangatan sin kami labi-labi masin kakilahan pagkataw tayo muran kamasan mulia salam doakan yung kataan pangmani sabing kamu di magbati laul iba sin di kamu sumuhong sin ini atin niya manityo ini ka-share ng kanyo yawat na aun makawasin kamu kafaidahan haun ini kabungat sin isiu na kaguruhan kakita nyo di hati bistisyo sin Darul Islam insyaallah na dalam ito maray luma kita ni Allah subhanahu wa ta'ala salam doa matun kani pakamasan ng kalau maray din
in mas karasannya yang sintemol kepolisian insyaallah salam doakan mun apa yang taji. So bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا واغفر ذنوب آبائنا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.